What's up, people? Johnny here again. Ngasi di mo yam interesting or blog mo namjara ke. Ai ki YouTube ki channel da consumer electronics ai ngasi ba hap chi ko da ngasi gi sina ham oi duni. Ai na hujik lai se Mazo Hub ko. Sega Road, Keishampat Sega Road ko Konjenghajari Leikai. Sigi se Pixel haidana opposite side su lai buni. Aduga liklagi bakery ka ke lai mi am da dugi Sarungbam rom side ne ko lai se. Aduna loi usar age electronics ki item am lai AC ga su yauri adagi geyser yauri adagi kogi room gi heater yauri ko adagi fridge washing machine loina ba consumer electronics hai ba pot sida loina ba yawi EMI facility fazana laigani ado ei video je hujara age Okay, Segi Mazo Hub se yeng si ko myam. Chile myam se washing machine actually 2-door the single door ke myam yori ko frost free adu da 10 years warranty myam legi. Aduga Mazo Hub ki kamai to ge da MRP leri myam se sidagi mo koina additional discount loina pi ke ne ko. Aduga magi si every product loina bak thele sigi se magi price range myam se ko. Adi for example sidida single door gi voltage ki ko. Voltage ki sigi fridge se MRP is 24,890 rupees near the Mazo Hub ki price is 17,000 never go. Discounts almost 7,000 play aita the game muksi Whirlpool gi say 21,750 ni aduka Mazo Hub ki price na 18,500 never go. Adu loina ba kai uchara ke magi penomiam se ko price tagi kai meam loina uchara ke loyo following bi. Because Mazo Hub ki se amana Whirlpool ga Samsung ni main oina mokoina deal to rise ko se horasi bas legi hana price sigi fridge se around 36,250 ni MRP ko aduga mokogi Mazo Hub ki price ta 32,600 ni aduga 10 years ki warranty ke loina bugle ni aduga brand se Whirlpool ne ko aduga 6 cents ko active fresh aduga magi door se ko abe dekhiye Yam lady, the C6 na 36,700 over. The see the 33,300 ko. Sigi price ne Intelli fresh kind has convertible ne. Bas jabe dekhen jake. Ta. Magi features ke me am dogi matungi na price dum kenna koi wani ko. Dum color ki matungi na sigi sina mo Sorry, free sale na ko. Dapat di-exit manung jang ko ga. Bottle gi rek ke hapom ko. Lagi ek tray ko kilo yaujare. Metal radial metal cooling ga na ga yam to remai man technology me am ji ko. Zone selector ga na ga yori. Sigi price ina 56,000 ni aduga Mazo ki price ne 50,850 rupees ne around 6,000 around 5,000 muglai aduga Bajaj FinServ to EMI facility like ne ko Bajaj FinServ se me sidaida adum kana tokshin bi ko Bajaj FinServ se no ai ne hana loina document me loina upload to go ne ko aduga mo koina number am pira kane ko Bajaj FinServ ki number am pira kani aduga number du khang pira ka adum hang why when EMI any product consumer electronic pot loge hayo matamda every time akoina document me am submit to do share am tang upload to gibduna dum bank dum tie up to ko ne ko aduga
number to khotang na dum mo hina puthora ga dum EMI dum TV are this yam live ne Bajaj Finserv se heng wa gi bon sina to gi ice cube dispenser ko si yare se sigi se around 96,900 rupees ni aduga Mazo ki price na 90,900 rupees ni ka 10 years ki warranty ni Samsung ni sisu aduga sina muk 3 door oi ba ka sile freezer ma kha da yaw adagi sigi sina 1,13,900 rupees ni aduga Mazo ki price na 1,990 rupees ka sigi sa pe dang taksi six na full door oi ba ka tiam ye pura full door ni Samsung actani aduga salary EMI suma lo thiela ko si per month around 4,250 rupees thira ka deni 24 months ta e adu kano ge Bajaj Finserv ta aduga side le imam china kitang range ta ahong wat tang le ko si 23,950 ni aduga 21,350 rupees ka the si Whirlpool ngakni sinamuk aduga si 19,150 rupees ni aduga sorry 22,500 rupees ni MRP ka aduga 19,150 rupees oiba EMI oige hagana 1,596 tarakani 12 months taka down payment 6,384 rupees oire ka dawa loina ok thele so 22,000 rupees ni MRP 18,900 oire aduga mayam silalai ko fridge ki mayam lai do soma kanda mo hapet sina semi auto gi washing machine actani ka silai sina semi auto gi washing machine actani ka silai mayam se semi auto gi sigi pot si 25,450 rupees ni ado 22,900 rupees la ni adagi sigi sina adagi sina 7.5 kg ki voltage ki yam pick pa washing machine ni ka single lo but the price na 7,490 MRP ba duka si 4,900 khakani sigi silai se duka sondala hum apit ni sika sigi Whirlpool gi sina 22,350 lives ta 19,500 la adagi sisu semi auto ni sisu 18,600 leva the 16,800 la ni smain toroga mayam lei ko washing machine ke mayam se aduga som da su aduga sai lei sina mo top load ki washing machine ni ko top load se 28,000 lei aduga 26,500 ta mako gi Mazo Hub ki price ni ko sigi top load ni full automatic akni sina mo sina Samsung gi full automatic washing machine ni sigi si MRP se 23,000 lei ko aduga 19,500 MRP oiba sorry Mazo Hub ki price oiba EMI do argana 1,625 tirani sisu top load ni Whirlpool gi ka sigi sina 22,850 rupees oi Mazo Hub ki price da 20,200 oi ka top load ni full automatic washing machine ka so sina mo front load oiba front load ki sina 32,500 lei aduga 30,000 oiba Samsung ni ka aduga ceramic heater kaina ga magi features ta yori adagi sisu chamane sisu front load ki washing machine ko full automatic ta aduga sound bar ko hojik limited stock ta hojik sound bar lei New York ke hojik party ke to ki ko me levi wala ko yar ni JBL gi sulei se da ko JBL gi sound bar aduga sigi mai dare sigi kano ko lo yore ko magi mic lo yore bike ani yo ni sigi se samina ba yare party to se ngai da pura tinda ba yare ko Bluetooth connectivity lo yore guitar lo ha pa yare wired mic ya USB connectivity lo yore sigi sound bar se Bluetooth connect to sika aduga music ama tha rakhe connected ore ko
Duga, comment together. Okay, I the copyright free music in hapakeka. Limited pieces ni lai se hojik se makal ki soundbar mai keno gi matung na shape and size ki matung ina hojik loi le gene to limited pieces ni hojik near gi ke mayam lebi ni gole lebi horo ko hojik pieces around 50 pieces mukta ni hojik lai se aduna yam limited ni ko hojik ngasi ta so hojik ani ma yon gara ni ado price se sigi se MRP se 20000 lai bani aduga Mazo Hub ki price ta 18500 la ni aduga after discount da sigi price na 13800 lakh ani ko siju puje yama adagi sigi JBL ki price se sigi sina 29500 lakh ani sigi sina 14200 rupees ni adagi sigi sina 17500 ni si awang muje ko sigi sina 4500 ni aduga sigi Clarion sina 10500 ni sigi adagi sigi Mega Stars na 8500 rupees ni aduga sigi Clarion sina size kar chawe sina 13800 rupees la 12 inch oiba aduga sina 10 inch ni lai se aduga sigi Dolby sound tha iba sigi sound ball hai sigi na 2500 rupees lising ani chama ka tani ko sigi dum nei rang mani sound aduga sigi Realme ki sound bar se sigi sina 7000 rupees ni sigi dum post hai ko sigi burner plus oven yaw basi sina 48000 rupees ni sigi se ko sigi oven yaw je bidni masagi aduga burner se mari yaw je Kaf ki brand ni ko adagi Kaf ki da amasu sigi sina dishwasher ni sigi sina 43500 oiba the layer dishwasher the half kuda baka aduga amuk first floor ring lakse is first floor sidana amuk kogi kitchen gi adagi ke item ka macha ngak to ko sigi sina geyser se Bajaj ne aduga V guard ka ani se lai price dum happy thing 12185 ne aduga Mazo Hub ki price 8530 rupees ni sina Bajaj ki ni aduga geyser is 30% off ni lai se ko MRP lo thele aduga my price le no thele aduga sida 30% off la price le the Mazo Hub ki price lo no thele ko aduga sona kandana mo grinder ki series le Usha le Bajaj le Maharaja le sida price my thele ko to le ado item macha sing sisu dum happy la ga yeng view sida price le thele ka Bajaj ki sida le was the price is le 3475 ni aduga 25% discount da 2610 rupees ka aduga sigi lamps sisu le macha se yam cute oiba lamps si rupa changa ka tani si le sigi lamps reading lamps pajayan adagi food processor lai ka food processor si price magi 5190 MRP oiba aduga Mazo ki price 3640 rupees ka le adagi atop da sigi burner ki series to ka burner series le Usha se 40% off ni aduga Bajaj ki dana 30% off ni aduga magi le MRP da 4615 le se 30% off da 3230 rupees ni phasana discount piri go me aduna lakpira wedding season so hojik adum lai ri banina adum
ꯀꯩꯅꯣꯗꯀꯣ ꯑꯋꯨꯟꯄꯣꯠꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯈꯣꯠꯀꯗꯧꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯦꯇꯜꯁ ꯀꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ 20% ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ इलेक्ट्रिक केटल बजाज का प्रेस्टिज का पिजन ने महाराजा ने क्योंकि मैम ले रहे 20% ऑफ मांगते नहीं MRP 1245 लेके से माजो की प्राइस था 1000 रुपीस लाख नहीं और तो स्पिन मॉप से ले 30% ऑफ नहीं को स्पिन मॉप से 1999 लेके से 1400 ला नहीं अदगी इंडक्शन ले रहे इंडक्शन से 30% ऑफ नहीं द प्राइस का मागे माजो हब की प्राइस अनिमल लोई ले रहे अराउंड लिस्टिंग अमाउंट मुख्य नर को so price ले रहे 6100 ले रहे दुगा माजो हब की प्राइस ने 4270 after 30% off दुगा सिदसु सिंगल बर्नर के मैम ले को MRP से 1700 नहीं इनसे सिने खर्च आउस ने 1950 सिदसु चाक चाना उकोना भाईजाना वो पिकनिक चट पकोपगी एकदम ꯌꯨꯝꯒꯤꯁꯨ ꯊꯝꯒꯦꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯦꯚꯤ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯕꯅꯤ ꯁꯦꯒꯥ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯁꯦꯒꯥ ꯔꯣꯗ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯍꯖꯥꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯔꯥꯏꯁ ꯀꯨꯀꯔꯅꯤꯀꯣ ꯔꯥꯏꯁ ꯀꯨꯀꯔꯁꯦ ꯕꯖꯥꯖꯀꯤ ꯂꯩ ꯎꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ 25% ꯑꯣꯐꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ MRPꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ 3925 से 2950 लाने अराउंड 1000 रुपीस हम ऑफ लाए चले अदगी सिदसु प्राइस ले जाए येंबिरो दम उषा की राइस कुकर सिना मुकर सौवा साइज से जो बजाज की सिना 20% ऑफ का बजाज की राइस कुकर पे हम ले रहे हैं so this is 20% off नहीं 3300 ले से 2640 इसे ले actual गिनो दो अदुगा मो विंटर की हजिक मैम लाए को हजिक हीटर से विंटर की हजिक मणिपुर से फजन इंग मन हजिक डिसेंबर जनवरी से अदुना सिसु अदे ऑफिस का अदु तुम पुबो याबने सि गिसे नुंगाइबने अना 1699 से 1200 ले रहे महाराजा की ब्रांड का 800 वाट की हीटर से ले रहे अदुगा उषा की दना 1890 ले से 1200 ले रहे सिगिसु को हीटर में हम ले उषा की हीटर तो सिसनी अदुगा सिगी हीटर से ना पूरा डिजाइन हमने उका ले सिगी से 4999 ले से 4000 रुपीस नहीं 20% ऑफ द क्रॉम्पटन की ले को अदगी OTG माइक्रोवेव लोइना बुक ले को सिगी सी OTG नहीं किनोगी Whirlpool की का ऐसी 39,000 to 41 रुपीस ले इसे 35,320 रुपीस नहीं का तो LG की ले रहे अभी Samsung ले रहे सिर्फ LG नहीं Murphy Richards ले Murphy Richards से 10% ऑफ नहीं माय प्राइस ले रहे Pigeon की ले रहे 30 Murphy Richards से 30% ऑफ का अदुगा उषादसु ले सिना OTG नि को ओवन टोस्टर ग्रिल सिगिसिना प्राइस 9000 ले रमसे 6370 रुपीस लाने ले OTG ओवन को अनि मग ले रे अदुगा सिगी रूम हीटर अनि जापति यंग जरा को सिगिसे ऑयल फिल रेडिएटर ओइबो को सिगिस दी ओरिजे सिगिसिना V guard किनि सिगिसे MRP दा 10600 ओइ अदुगा अखोगी माजो हब की प्राइस तना 8000 माजो हब की प्राइस तना 8500 ओइबो मागी से बदी यंग सिगिस मखोगी से नंबर ऑफ फिन्स त जले सिगिसे को अदुना सिगिसना मोगी 9 फिन्स ना हाय अदुगा सोमदा मोक्सिना क्रॉम्पटन गिसना 11 फिन्स ओइबो को सिगिसे अदुगा मागी MRP से 16000 सिले का 16800 ओइबो को अदुगा माजो हब की प्राइस था 9900 रुपीस ओइबो को सिले अद सिगी कनो से हीटर से फजना खोगी रूम की
ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯐꯨ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯟꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯚꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯇꯤꯚꯤꯁꯦ 10,900ꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯀꯣ ꯔꯤꯌꯦꯜꯃꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯝꯁꯪ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯇꯤꯚꯤ ꯑꯩ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯤꯚꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯞꯇꯪ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯍꯣꯡꯕꯗꯒꯤꯅ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡꯁꯦ 10,900 ꯔꯨꯄꯤꯁꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯤꯝꯅꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯀꯤꯆꯟꯒꯤ ꯆꯤꯝꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯆꯤꯝꯅꯤꯁꯦ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯁꯟ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯥꯐ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ 10,000 11,000 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯝꯅꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯞꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯁꯦꯒꯥ ꯔꯣꯗ ꯀꯣ ꯁꯦꯒꯥ ꯔꯣꯗ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯉꯖꯥꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛꯁꯦ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕꯗ ꯈꯥꯗꯤꯝꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯈꯥꯗꯤꯝꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯎꯀꯤꯌꯣꯅ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯂꯤꯁ ꯕꯤꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯖꯣ ꯑꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯒꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯔꯖ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗꯅ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟट ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯃꯦꯟ ꯔꯣꯗꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯞꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯦꯚꯤꯗꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯎꯟ ꯕꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯤꯛꯅꯤꯛ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯅꯤꯛꯀ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯐ꯭ꯔꯤꯖ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯤꯚꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ